روز باش ده برنامه هفته نامه ده امدیسا به هفرانه ایرو هنک جدایه جبرکو تمامی تلویزیون همه در باسی وشنک تایبت بیش بر شهر ایرو یل روجاوی کردستان تمام سوریه مجی وک برنامه هفته نامه بریارگرد کو ام وشانین خو قنب وان روجان هنک تایبت برای ببن شرط و شورت مهنک گرانن ایرو میوانه ما حواله ما روزنامه‌گر فهم اشک بمرایه وکی دم برای اسکایپ گلک کسیدن هنه وکی کی محمود داوود سما بکتاش خلیل خمگین مهول بدن خبیگین نه دیار جزیری دنوا ساعت و نیف و وشنامه دا مهول بدن هم برای اسکایپ او هم جل استودیو آراوشا داویه هرمه بشوپینن لپش پرده چت قومن باندورا امریکا یال سربویران انگلتره دولتین روشتا نویم به تایبتی ایران عراق بریارین داوی گرتنم دخوازم بواره پار بکن ما مصطفی مشک بخیراتی چوانی امزانم واروجین داوی ده پر مشغولی پر دردکوی برنامه آنجی شروعی تجی گلک بالایج دکشینن tabi hem bu yere kut kavmen netene ev ya heri mühimci dipış perde anda çıt kavme plan proje çine Suriye berbe kudrevetçe em merak dikin elbet le em dizanın ev durojun hareketek heye hem li başure Suriye hem jî laliye Rojava dere zore lê derê hareketeki nû çêbiye Swêda herema Durziyane ew jî ketine nava hareketê ev durojin qismekî herem bi dest jî xistine agahiyên dawî pêşiyan bigirin qetçe helberdestê paşiyan bikevin nava analiza keremke. Spas birastî jî piştî 27 mijdarê qenata min Sûriye û tavî bi Sûriye re tevayî herem herêma rojhilata navîn bi taybet ket nav rewşekî nû. Yani meriv eger ji hev veqetîne 2011 hatta 2014-15 heyamekî bû li Sûriye 2015 hatta 27 mijdarê heyamekî bû lê heyama nû de diyarê êdî dixwazin bi awayekî ber bi dawiyê bînin. Tabii gelek tişkirî de heye ve. Na hineka dibêjin ku yani çi bû heştî şabî ji nişka dest bi êrişekî nabêna Heteşe biborîne Heteşe Heyet Tehrîr Şam navê wan jî dişibe nêziye. Ji xwe dostê hevin jî heştî şabî û Heteşe di wî warî de ew heştî şabî bibore dostê. Na heydî şabî ew li Iraqê ew divê naberê de ez bêjim heştî şabî xwe amade kiribû ew jî were piştgirî bide rejîma Esad lê belê van rojê dawî biryar daye niha îro biryar ket ajansan dibêje tu eleqa me bi Sûriye tune em tevlî meseleyên navxweyê Sûriye navê. Dixwazim bînme wir yani piştî ku heştî şabî Heteşe dest pê kir navêna hefteyekî de ber bi pêş veçû. Tabii divir de ya tiştê herî xuya dike ew e serî de Rusya û İran hatta niha êku Esad serpiya digirt ew bû ew xwe paş vekeşan. Piştî paşvekeşana wan jî ew welatên din jî Esad tenê hiştin piştî tenêbûna Esad ew ber ve pêş veçûn îja divir de tabii êku ji rewşê rol ji xwe re derxist dewleta Tirk bû. Yani ev aloziya piştî 27 mijdarê li Sûrî dest pê kir dewleta Tirk jî ji bo Kurd carekî din nebin xwedî statûyek û ew destkeftiyên xwe heremê jî nikarin ber bi pêş ve bin heta ji wan bê ew destkeftiya jî têk bibin dest bi êrîşa kirin ser vê yekê niha hemû kevir ji ciyê xwe leqiyane hemû kevir ji ciyê xwe leqiyane yani piştî ku ev kevir ji ciyê xwe leqiyan meriv nikare bêje ku navêna 2 heftadê 3 heftadê yan jî rojên pêş di wê çi bibe lê feqet meriv dikare vê tişta bibêje ku êdî rewşa Sûriye jî rewşa herêmê jî ber weka berê wê nebe. Tucar elbet ez hin agahiyan bidim li ser agahiyan şîrovekin baştir e ji bo pir însanan rewşa îro ya li Sûriye ne sürpriz bû. Pir însan li bendê bûn. İnsanên ku meseleyê siyasî dikarin bixwînin bibînin ev 3-4 meh hate baskirin Sûriye ber bê perçebûnê ve diçe. Niha ya balkêşçiye dewleta Rusya
کو پر زوده یا نتنه نده سالن جی پر زوده یا خودی لسوریه درد که و خودی لرژیم درد که و دایا خویا کرن کجا ایروپی و اون کارن خودی لأساد در که و افتشا بالکی شجره یکمه روسیه دبیجه ام نکارن خودی لارتشا سوریه در که و جبر کو ارتش دروه ارتش هرمی خاجی داده هله ملت نا پاریزه ام وکه روسیا ام نکارن به بالافری خوارن هر دری راست بمب بکن اف یک یا دویم دولت ایرانی هزین خواهین عسکری هزین خواه اکو پارامیلیتر لوی داری دخبتین وکشاند فرمانداری خواهی هری مهم وکشاند اف جی مثلا هر دو دولتین که خودی لسوریه خودی لرژیم درد کتین ایدی ایرو پشت خواه پیوا کرنه اف نه بالکیشه yani ya rastı pengava yani pevajoya ve pengava 27 müjdari hatta nuhatte jin bqanatamın pişti şere İsrail ve Hamas'e dest bekir yani hafte jotma hasala çum pişti ku embejin İsrail bavay ki tunt bere xuda Hamas'e katliamın pek permezin ji pekanin tabi lazım merviyajı binin dureci dest bekir hemen tişli dişi Hizbullah el Beyrut'e pekani pişti agir bes dest bekirci ev pevajo dan dest bekirim. İca dur da işte nuji kavmin ev işte nu çubu pişti hatına ku diyar bu Trump ve beseroke Amerika'yı elbjartına Amerika'yı bidavi bu Revşa Rusya Ukrayna edeci guherin brengeki berbeçavi yani edit xazın ev şeri Ukrayna'yı jib davi binin dur da tabi hedefeki din aşkere nişan kirin hedefa peş velaten Rojava taybet peş Amerika ve İsrail İran'e ja devir de dengeyin ku heri peşi xrabu dengeyin Rusya'yı bu pişti 2015'da eku Suriye Serpiya girt Rusya bu xubu. İjanuha pişti ki ev dengej nü ve xirabun diyarı Esad kirin kurbaniyin siyaset axu İran'ı Rusya. Eviyacı tabi hat hesaba Amerika'yı hat hesaba velaten dinci hat hesaba embejin İsrail bu xuji. Serveye ki vantıştana dest bekir. Naha Van Rojen daviyet çi bu Van Rojen daviyet işte ki aşkere ve kiteci got. Rusya aşkere got kan pişkiriya arteşa Suriye nakin çünkü ev drave. Irak gotun ev ko haçti şabi derbasi Suriye be pişkiriya wan bike hatta se vezirin derve velat ya Irak Suriye İran gel hevli Bağdat'e civiyan pişti ve civineci yani gotun bu Arabiya heremeye me behevre bxaptın lejnabene demek ki Kürt derbas bu peyvdare derve vezir derve velatya Irak'e gotku çi planame ku ali askeri ve em pişkiriya Suriye bikin tüneye o duracı İran'ı het havayk fermi tu gotrek derne ketiye fakat milisen İran'ı evin ku serbi İran'ı ve diyarı deditin ku eveci xu nakhna nav ve agre Feylak el-Kudüs هي غريدا إيراني بله بله فيلاق القدس وقالك مثلا سوريا وكشان وقت دقيقة داوية سوريا وكشان أوجي بيان أخذان سوريا وكشان أما يعني آخر أمبيجن دسبيكد روجن أول هدما كو كتبون حلبة وانا كتن لبو تفجره فقط او منطقة لباشوري سوريا در دورا سرسینور عراق و سوریه امریکا با هوای کی تند erişiyor kır. Amerika bu havaya ki tund erişiyor kır. O evlur sekinin. Pişti sekinandını ev agahya kutud bejin nuhat feylak el Kudüs'ü bir rengeki bejin koymuş Suriye vekşin. Tabi tiştendinci derket yani nuha gotuna herimezin eve kud bejin Esad nel Suriye. Dibekul Suriye be ama bir rengeki edi Esad kesik hubis beri pe nemaye yani Esad jibo Mısır'ı alikari juan khast Mısır red kir ji welatên dinyê Araba jî alîkarî ji wan xwest red kirin niha Esad tene serê Xumayê û Sûriye ber bi pêvajiyekî nû ve diçe. Na em tev dibînin ku hêzên HTŞ pêşî ketin Helebê Hama Humus hê bi dest nexistine
لی چاوک و ام دیبینن ارتش سوریه ودکشه دراوه او ددمک نزد حمسیجی بدست بخن نها یا بالکش د عین خطه ده لبنیا شامه لباشور دو باجار مهم هنه دره هه و یکجی سویده هه نها هر دو باجار جی دره سویده هیزن رژیم وکشیانی رو یا دو بشه وکشیانه نه او هرم کتنه دست درزیا او چکتار درزی الوی داره او جی خواه که مخالف دبینن هر دو باجارم به دست قستنه سویدا ازانم درزی الوی داره سردستن لیبلی درا از نامینم ama bu taybetbendiye ki heyet. Ama her du bajar jî edi rejim tune. Sala 2011 da Aloziya ku pişti bahara Araban dest pekir avul serihildan deraye çebu. Pişre eko kontrola muhalif kontrola bajar girt dest xo avul bajar dera bu dera u Halep behevre 2016 da de peyvendiya Astana'yı da nabena se devletan da Türkiye, İran ve Rusya'yı da daha çekirin. Halep u dera rengeki jibo rejimi hata teslim kirin. Jibo rejimi hata teslim kirin. Nuhaci pevacu carekidin şuv ve geriye evciyen ku teslim kirine nuha carekidin disa digrin yani gelek desteyde hene fakat evya hemu lavaziya Esad derketiye lavaziya Esad şişko embejin be pişkiriya devletin din bu. Piştika pişkiriya kişanın evreş derket oraya. Gelek spas mamuste hevalin raji çıkas mivane mehene u hammij dikarin gredin leser ekranı bla hammij warin amade ben ki çidbeje bla hami hevalime mivane me tev bibisin baştır emusa lehev zede bin Na Brez Mahmud David amade endamı komiteyana ve niye partiye Demokrata Kürt az Suriye emhnek meseleyin Kurdan jebe bisin ka amade kariyin Kurdan çine. Mamusta merhaba Mahmud David. Bxeyrati. Kerdar ben selam botev mevanete. Gelek spas dikim. Mamusta çavad bini ev rawş bote sürpriz bu tulbendi bu nelbendi bu rawşa Suriye bigişti. Tamam, Dikeliya. Na çidve halime Kurda çidve. Hun çıkat çidbejin. Tedbiri Kurdan çine yeketiya Kurda heye tene Ramzanın pır zede partiyen siyasi Kurdan hene Rojava Kurdistan'ı. Ama tıfaka heyetine hem tam nizanın behevranı ne behevranı sibe düsbe çilbendame kaymenek tego darikin kerem kemamızdı. بله دوباره سلاف و تبوی میبانیده هر وها سلاف و برقدیر دوز آگل کرد لرجابه کردستانه و سری قد بر شهیدین قدی شمینن سرساقی بو بریندار خوازن دست پی بکن اشخوا اکتیلانا کو ایرو رو دایه مبدگرین چند سال پاش ده هم هنا کی پاش ده بگره گودر فتح ده شو پشتی بهتری 10 سالان لسر برقدان کوبا نیادی روکی لدیجی داعش در واسبو کو اردوغان دلی خوش دکر کو کوبانی بکره لی نکر ای روژی قناغه کدی روکی پیشیا پک هاتین روشاوای کردستان هیا کو سرکتنین دی روکی دوباره بکر هم هنا کی پاش ده بگره لسال 2014 کو ری جترورا داعش یرا بابود دا کو باجار موصل داگیر بکه و ایریشی شنگاله بکه و کرجی و بره خدا رقای و دوی دمیده و راگهاندنا دولت اسلامی لعراق و شامی کر بره خواه هنگی دا کوبانی موصل کت دوی دمیده بی کو برفانی بده چک خواه بردان و پشت خدان موصل و بازدان لپشتی لاگیر کردن رفعه جلد درشما کتنا رژیم سوریه برای خواه هنگی دان کوبا لپازه ایلول ده 2014 ایریش دست بکر و پشتی برخدان کردیروکی و بیتری 130 روز کوبانه برخدان کردیروکی و دنیا همو هجان و دمه بستر کد
و پروژه اردوغان دیکتاتور حرفان بویرین ایروژی بشبه بویرین کورسال 2004 رودا ایرو گوهرتن نقشه روشهلات نادین روده دستپیکاوی ایریشا تنگره حماس که لسر اسرائیل ده هفته مجداره ده 2023 ده دستپیکر هیجی بردوامه در بازبونا هتش هيئة تحرير كوبري جبهة النصر أبو بو حلبة وإدلبة وروجاتي البيرامة وتشيلو درباسبون و بيت ودسلانين وأفجي تخمين عمده تيغريدان تشونا سروكي ريجيما سوريا بشار الأسد بو روسيا بري ريشا حلبة بري ويب دسير وجا لروسا بو لروسيا بو والتخمين عمل روس قال لك تشت جيرا قوتية يعني هاتا خياكرين كو ببرافاني تشكي قدينا وبشتا قبضوان او آره لبدا روسيا دفج اساد بردا يدي هبيا خواجي بريه وساتي خياكرين دياره يعني شد شوي فروكيه Ez pir merak dikim mamoste ka tedbirên Kurdan tu çawa bahsî ki tedbirên Kurdan çine emzanın demek ki pir dirêje dewleta Tirkiye bi her firsendî de dixwaze êriş bike niha ew qasê ku ew dibêjin hedefa wana yekemîn min biçe ji wê derê ve dixwazin deriyekê vekin ji bo qismekî mezin ê Rojavayê Kurdistanê dagir bikin pergala hey serûbin bikin ez şuna şîroveyên giştî de ez helwesta Kurdan merak dikim Kurd çawa tedbir digirin ew qas partiyên siyasî Kurda hene İşte partiyen sereke Rojavayê Kurdistanê Kurda digel PKK'yen Rêveberiya me ya xweser a Rojavayê Kurdistanê pir yani tercih dike ku meru bahsa gelan bike gelên Rojavayê Kurdistanê gelên Bakurê Sûriye em dikarin wisa jî pênasê bikin ji ber ku li wê derê ne tenê Kurd hene rêveberiya hey aydê hemî milletên li wê derê em wisa pênasê bikin baştir e tabii. Hemû PKK'ye fe rêveberiya xweser şwe ku behsa yekîtiya Kurda pêkirin ez bawerim yekîtiya Kurda heye وإيرو لسان خاكا رجعواي كردستاني فرفضانا كمازل دكه ين دربي و أوانا يعني المسألة دانا حموها زيارة إيه ماي أول يكونتا فردا أول هي زكاة فردا وشوال دما أرتشت رودا لحلبة بريار وكو بريار هذا الصندوق تو ام نعالية بنت دوان هلانان سبي دوسبي ما مستأجر ببرز قلتنيت مبرين سبي دوسبي دولة تركيا إيرش بكه محتملا أو إيرش بكه جي تشتكو ملت ما روجاوي كردستان ج كردن باكور كردستان هيفيد كه چيه ام دزانن بقاسي 20 مليون كرد هنا دكارن اكتيف بن دكارم كيف نوع حركتي لهمبر دولة تركيا بركو دولة تركيا دولة وانا ما مسته باجا خاددن پردن دولتي عسكرية دولتي تكن دولة تركيا وانا اف دولة وك دولة نجادة ترك يعني وصاية دراستي دا اما قانون ده دولة حمي همولاتين تركيا دولة كردانة نورمال ده فرميتي ده اما ده بيكانين ده تنه دولة نجادة تركيا جبروی اکیت بیشن لباکور سوریه بلا کردستان چه نبه بلا ترکمنستان چه به ای وقت مرولد نره ترکمن لترکیه نه هموالاتی نه چما توان ترجیحی کی چما 20 میلیون کردین هموالاتی تهنه چما تو جواره پرگاله کی نخوازی لسوریه چما خرابیه من تخوازی تشتین وسا ام همی بدم برهف اگر ام ببینن کل باکوری کردستانی سرهلدانه که پر جدی چه ببه
ev devlet nagre berçavanj bu erişe ser Rojava Kurdistan'a bir kez dema Kobani deji medit jberviye ki pediviya me be bange ve hene pediviya Kurdin Bakurê Kurdistanê bi daxwazên we hene eger merû çawa dikare vî milletî bi xenava hereketê mamoste ê Bakurê Kurdistanê em zanin dikarin bi tesîr bin. Belê şwa pê guman yani gelê me Kurd Bakurê Kurdistanê gelekî ew jî berxwedê re ted daniye êrişên Kubanê çê medî çilo hatin mersînorê Kubanê çeperek di navbera Kubanê û rejîma Erdogan îro jî rû dide medî jî berî demekê jinên Kurdistana Bakur bi silovana û berê xwedanê dîsê Kubanê bûne çeper ku Erdogan êrişekê bike dîserê bo Rojavayê Kurdistanê wê ser laşê me derbas bin. Gelê me lê yani dem hatiye êdî ku li Bakurê Kurdistanê jî ew çareserî peyda bibe hino hino tovê berxwedanê digihêje wira jî wê li wir jî em hêvîne ku bi serhildaneke mezin hengê dawiya dîktatoriya faşiya Türk wê dawî be ew misê me gişt çareser bibin yani. Êdî gel nema razayê li vê hereketa hanê a ku li PKK serkêşiyayê dikir li Bakurê Kurdistanê wê gel rabe yani gel amade ye lê hinek tedbîr jê re gerekin wê rabe û hemû gelê me li hêvîne ku başûr jî û rojhilat jî ew jî piştî bilo şiyar bibin ji ber çarenûsiya gelê Kurd e yani ku bi sedê salan bin deste êdî dem hatiye ku ew jî wekû van dewletê dinyayê xwedî al bin xwedî maf bin xwedî ed bin dem hatiye û nêzîke gew ev têdin yani. Mamoste gelek spas malate ava pirsê min ew qasbûn tiştê bixwazî lê zêde bikî bangên te hêviyên te Wala bangê me û hêviyê me ez îro ez wekî kes yani geşbînim bi pêşerojeke nêzik û geş û serkeftî. Silav bo we û silav bo berxwedêrên me hervijîn serkeftin. Gelek spas niha Sema Bektaş endama serokatiya PYD bi meraye mamoste bi xêratî roj baş. Roj baş em zanin şertên internetê zehmetê li cî hûn lêne lê hûn çawa dibînin em dîsa aynî pirsan ji we bikin tişta herî zêde em mereq dikin tedbîrin sibê du sibê dewleta Tirkiyê ji min biçê ve êriş bike tedbîrên xelkê çawa ye êgel çawa ye xwarine zade stokaj e yani pir amadekariya şer rewşa we çi ye yani ez zana ji meseleyên siyasî hinek dixwazim derkevim heqeten amadekarî yani tedbîr hene mamoste. جارك دان سلافو ريش بو جبوح مكسمي بو مسمع شفكن از بيجم دروشارات دباكور روشيلات سوري دا ما بيك سلوغاني دست بيكر بشاري قلي شورش قالي يعني ام كرد امي تشاوات قريبا دو هرتنين هيدا دشارو فرشونين هيدا امي تشاوات قريبا خبري خستن بكن امي تشاوات قريبا سيستمن فجي ابا جبر في راستي بي سلوغاني حتى انهاجي دا حمو جبينا دا هم کنفرانس هذا شرق لشورش گری جبر راستی دوی سال ده جارک دن سیاست قرکرین لسرگلی کرد بر
دواما جارك البروجيات كانت تياوت كان قال لك هيس إنه تفازن تيك نجبر في راسي بفيس لوغاني هم قال لي كرد روجافات ببروجلات سوري ده هم قال لي ندجي بفي أواي السيستم يكون جيانا خبر دوام بك جبر في راسي جارك دن يعني قال لي ما أزبجم الشهباي قال لي ماني عفيني وكوشبر بون جارك دي برانبري كوشبري دي هاتن لي أمبيجن راستي أمبيجن جدد سريدة ريبابريا خسر هروها قال لي ببروجلات سوري بأوايكي أكتيف بالتبي فيروشا أوارتا ياغوري ببريا خسر أزويجن بانك هم بارتيين سياسيين هم قل هم سازيين هي هر كجي وشوات قريب في قلي بأوايكي أولى جواهري ما درخن في قلي شوات قريب بجيبك شوات قريب بيد فين قل في قلي كوجبر بيك بينه جبر بي راستي حركس أزويجن رخصتين الجنان إنجوانا بارتيين سياسي حمش بفيروشي بيرحيتبي بو قل بيشوازي كر وأفكار وخبات جهين دواما وأفكار أمشتوات قريبا بجيبك هروها أم قامباجي أنا تنجاي ديشي أم قام اللي أمريكا اللي شوات قريبا نافق بين تجي زاروكا حتى يعني أزبجم هني كنسيات مبادرات زاروكا جهابو وشوات قريبا بجريا قال لي ما بدن هروها قال لحرد أزبجم خانيين فالا البندا الباجارات ملي بيدفين فاكوش برا دست فيك وكي ديجي شفا يعني أم شوات قريبا فبكاريزة دست فيك عشورة شدة أم خدي تجربة وأزمون المزن وشوا أزبجم جوانين بيجلي تعرف باراستن بري بوهيجي بينا باكرن بري أصايش بيا باكرن بري هيزن سوريا يبهجي ويبهجي أفقل خفقت باراس يعني قالك أو رحت جديس بقرش بري إيرو شرقي دي شرقي قركرن إيرو جارك دي سرقالي كرتي مشاندن مقالي هريمتين مشاندن جبر في راسي حازري بحما أواي دمالي ريخستن كرني دي دولي سياسي ده يعني تبقالك بقشتي هي تبقرا سياسي هي دبلوماسي هي ريخستني هي فباراستن هي قال لك بارتيا قال لك ساعتها وقت بيجن بانكر انه از قالك اف بارتي بتشيك ببنش واوجد قريب الفيرو شاورتا قال لي خب باريزن وهروها همو قال لي بروجرات سوري شي بفيري از بيجن في مرحله بشوازي الجهوال راجي رجاتكم خليل خمگین اگر آمده به موجی بگرن سر اکرانه تخوازم ما مستفهی مشک جی لسر اکرانه به موسا قلبالا خویا بکن جبان بکاربن صحبتك پیک بینن از نخواز موسا تنه دیالوگا نابرا دو انسانا دا چه به ما مستسما مالته آوا تل سر اکرانه ببینی به خلیل خمگی جی بلاوره که هم بکاربن باشتر و مسئله راخن سر ماسه خلیل خمگین آماده مه؟ تمامه ما مست تشتكي دبيجي درباري آماده كارين پر باشه مثلا تو میوان میل ویدر استودیو نخواز موسا ت دیسکالیفیه بکم تنه میل ما مست سما بله نها از بحثا دخاتش تکو مرختكم روشا روحية قلمه تهديد الشر على سرقلي مجبر كو هي نها قد شد فكرن ارمانجا دولتي اوا كو ملت بترسينن ملت جروجاوي كردستان دركه اف حوايا ولوي دريتشوا ما مست خليل خمگين مرحبا بخيراتي روجباش ورا روجباش هنرمند ما هيجا ما مست سريم بلايده بتشد بحالمه بري سلاوي مجواران روجباشيا وادكم وما مسا فاهم اري اروسا حما ميفانت باشدار دبن سلاف ولاتكم بري سري مجدود بلاده يعني جي مدزاني كو بلاي وسا بيشا گله من ام ده يعني ام ده بيواجوا شورا شدانه شورا شو ساي هنك تشتناخرات كي يعني قالك تشتاخرات كي قالك تشتا جنود آوات كي اري راسته تشتا من مرات كر سما بكداش درباري روشا روحية ملتي ما ارمانجا دولتها تركي اوه ملت بدا كوشبر كنا ملت بترسينا تروري بيك بينا لروشا روحية ملتي ما شو قالوا يدري عنها؟ يعني
كردستان دل باكو شلاتي سوري ابيجن يعني قال لك طابين يقولوا السر قال شو يعني بري ازبيجن مهكبو دولة تعترك بحما اواي ايريشين لسر باكو شلاتي سوري كر ايريشين لسر بنسازيا ويكر هر وهاد باس صالين دريجي يعني باس صالين شورشي ده قال لك جارا ايريش لسر قال لنا هاتي كرن راسي بلكي افشن جارن يعني حركه جيبش بتكر بين هذا ما دولة تعترك ايريش باري كان صاله حركه سيتقوت ام برمن ام جبر دركبن برام نايم كشتن لي افشن جارن بلكي افضل صالجي ايريش حرتم لسر بهريمي هبو لي قال برياري خدا قال ايدي بريار داوي البرخب ديا يبقى وايكي ازال جيانك يا ويبراتنا بجبر براسي بريار ابو قالين وجابا وباكور وشلاتي سوري ستوندن جبر لا ندور ببري كيمي بحكي بو تشوا دولتها باوايكي قال لك هو ايريش لسر هريمي مكر ايريشين لسر سبيلا لسر بناس جبر براسي برياري خدايو هر كشي الجور برياري خبري خستندك او تشوات كاري بهبونا خد 200 سال دي بباريس جبر راسي 200 سال جي هذا كور نبل خدستاتو بيغمان فرصه فني ديرو كي مضافكن ايلو غير برياري خدايو بفيري حيجي تبي شورشيبو وبفيري حيجي ازبيجم دسكبتي بدسكستن جبر راسي هي زماني السركه يابو مشتو ايرو شورش ارو جابات ام خدي باندور بيشتو ايرو السراسري دين كرد وغريكا كرد بين عسكرين افرحيتي وشيني بو ايبر قداني بو ايري خستقري بو جبر بيجي جمتي فرسن يعني هم يعني حموس ازين هي دملي ريخسن كرنا قال غوري في شورشي الغوري في مرحله عفوا اسمجم دملي فباراستني دملي مشوات قريبا مرحله يا هي جبر محرك قال لك زحمه خليتيكا امي شوات قريبا راسي وش في ازبجم تفلي هبية هايشي فبباريزن وام دفرد يعني ام شورش الشري بران بلي داعش يعني ازبج بهذا حد تندروا ايرو بودنيا شي عالم حبيبوني يرخصين قريب هذا كوني جباكي بهذا كوني ببارستني متكاريبهم بباريزن هروها بران بلي ايش دولة تركي ديسا افرح بردوام او افرح شكور تربيه يعني حتى كانت اتصالي بجد امي راجل سلاح وامي خاكا خب باريزن امي دسكفتين خب باريزن امي قلين خب باريزن افرح جارك ده اورحك ودسبيكا شو رشي وشوا حرك تستبيبو جارك ده اورح كرداي ديسا بنات قلد هاي ديسا حكجي بجي ام قرب خب باريزن دسكفتين خب باريزن مثلا نتني مثلا مثلا نتني مثلا ملتي روجاوي كردستانيه مسئله تمام کردان لهشهر عالی دنیای جبرویه که از هیویه و دخوازم ببیسم هون جملت می اروپای چه هیوید کن دبه آلیکاریا آبوری به آلیکاریا انسانی به دوان شرط زحمت زوستان ده چادر لخکرین کنج خوارن زاد هون چه اون بندا چنه جگل می اروپای بلکی جباکوری کردستان و آلیکاریا کوام دو بیشم بلکی زحمت به ریگرتینه لبلج اروپا امکان هنه اما جباکوری کردستان ام زیادتر البندا پشکریه کی برخدانه نه لهم بر دولت ترکی درکبن باوی که فیزیکی اما دخوازن جا اروپا جی البته ام جوا گوداری بکن يعني راستي بنقوازي قال لك دركتن ايرو ام بيشن حصاري كوجبرات كان اف كوجبر بيت تقدر كتنا بس فا ورحي فا باراستنا وهاتنا درباسي ظهري ما بونا تبي جواز بيشم قال لك هولداني دملي جباكي دات ملي ريبا بريا قصر لي محمد زانجي درفتو امكاني ريبا بريا قصري قوتكاري بحركه سيمالاجي بيدفين با كوجبرا مالا تامين بك هروها بيدفين و يعني راستي هنكي زحمتيها نجبر براستي قال لك بانقوازي دركتن يعني كوجبري ماني الفير حما امكانات حما هولداني هي ايري فبريه اجواكي كتنا خدمه والي تبي بيجي تيرينات انا هاد ملي بيدفين قارني قال لك بيدفين حوجداريين قارني بطانيه حاضر كرنا هالمالا جبرز بيجم قال لك مال هاتنا قرتن لي فالانا جبر بي راسي بانقوازي بقشتيها يعني لحر دبريقو آلي كاري با كوجبرار بيكرن قال لك در فدفين يرون بيجن بحصار حزاري كوجبرات كن زاروكن يعني بيدفين زاروكا إيشي هنا درمان هنا بطاني هنا أفهم وقت بيدفين ساركا يكون ها قرك وجانا بين تأمين كرن راسي تيخستن يعني جبر بي بانقوازي اما جحمو قال لي من لحر اول كاري بشداري آلیکاریا کوچبرا بلکی الباشوری کردستانی شی هولدان هبون ایها
يعني قال ما اللي راسي تجيبال بشان سري زحمتي هذا باسكرنا وانا فيملي جبر بي بقلب شي وازن علي كاريه يعني مروف ذكارب شوي يقول قور ونجاب تبي بدا فيش ديري بك مامۆستا gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te tiştê min nepirsîne gotinê te dawî hebin em xatir ji te bixwazin mamoste Sema Bekdaş يعني راستي روش إيرو كرد روش يعني هف برتنا كرد هالوسطى يكبونا كرد يعني برانبري إيشين إيه قركريني إيه بوجارك دي سرقلي كرد تي مش شاندن سجمان هذا بيفري وبفيرحي شرط الانترنت جي زحمته متخواست مامۆستا Sema حتا داویە بەرنامەی سەرێکرانێ ئەم بینن باشە gelek spas ji bo tevlîbûna te mamoste Sema Bektaş em xatir deng nehat ama çû başe gelek spas dikim Xelîl Xemgîn mamoste tu jî li ser ekranê em te dibînin ka rewşa we cîhana hunerî em hinek ji te bibîsin hûn çi dikin çi ji destê we tê hûn nava xwe de li hev kom dibin carinan hevalê we ê hunermend hûn tedbîrê we çi ne hûn hewl didin çi bikin çi ji destê we tê acaba yani alî gotina tedbîrê ew acaba pirsikî şaş pirsikî ciyê xwe de nizanim yani wek her carê ême hunermendê wek hunermend dervayî welat di her çalekê de di her pêvajoyê de di her ev de yani bi gelê xwe re tim li xwe dane di vê rewşê de jî wisa yani di vê rewşa nav bû çêbûyê de jî dîsa hunermend yani ji aliyê alîkariyê de ji aliyê bim hişyarbûnê de her wextê yani bi gelê xwe re tim di hişyariyê de ye li ser lingo ye bêguman civînê di me hene nîqaş hene te bixwe wekê Xelîl Xemgîn em baş dizanin ji salê nodî virva bandora cenabê te li ser civaka Kurd ew stranên wisa bi tesîr kes ji bîr nake herkes zane Xelîl Xemgîn bandorekî pir mezin li civakê kiriye li her çarperçeyê Kurdistanê jî nîqaşa wî çê nabe lê divan demên dawiyê de em dibînin di cîhana we de qelsiyekî heye şagirtê we tune ne Xelîl Xemgîn bû yek ama bi sedan Xelîl Xemgînê nû derneketin tedbîr ez ji ber vê yekê behs dikim yani amedekarî çê nebûn belkî jî vî aliyê de hinek gilî û ganzicê me ji cîhana hunerî heye em gencê nû nabînin hunermendê nû em nikarin bibînin belkî jî ev aliyê xwezayî yê cîhana hunerî ye belkî hunermend take kesî ye belkî hunermend yek e hunermend ne weke bostan merov biçîne yani bajo nizanim çi dibêjî ez pirsê fêm dikim ez yani fêm dikim zan dixwazê çi bêjî ez wê dizanim û di mafdarê jî yani dengên jenerasyona nû wek dibê nifşên nû xebatên nû berhemên nû tiştên nû ev ne tenê îroyê ev yani 20 salin belkî ji 2000 vir de ev pirskirêk her çûyê ku di nav tevayê hunera Kurdî de tiştkî wisa heye taybetî aliyê stranê aliyê hunermend hunermendîtiyê de pirsgirêkekî wisa vê guhertina dunyayê re ev her çû zêde bû yani ev çanda populîzmê ku her bêtir bandora xwe kir belkî herî bêtir jî em jî bandor bûn yani em wek Kurd wek gelê Kurd herî bêtir em jî bandor bûn kualîten ama bim xeta hunerê zayıf ket bandora geşendanên dünyayê bêtir bandora xal mekir û ji alî me de jî belkî mêmekê masî herî mezin wek dibêjin
çava razemeniya me yani fikrandina me ku em tedbîra bistînin vê aliyê xurt bibe ew kêm bû li gora me heta najî hîn kêm e yani hîn tam ewa xwe neday taybetî civa tişt siyaset dikane bike yani siyaseta Kurd siyaseta me netewî aliyê çand û hunerê da ra zemanî çê nekir. Tamam. Ez bi Kurdî wisa bêjim. Meselên şer li Sûriye çawa dibînî tu çawa şîrovetkî? Vallahi yani şîrovekirin o işte hemû xwe yani em temaşe dikin ji xwe mamoste dinirxîne aynı jî wisa em her roj dişopînin tiştek herî muhim yani wek şexs ez pê difikirim em ê çi bikin em yani wê çi bibe serê me çi were berku em yani direkt bi xwe di nav danin yani wek civak wek ew me gelekî eleqedar dike yani cavê her kesî li ser rojavayê çawa bêguman xebatên mezin bedelên mezin tedbîrên mezin hene yani tevgera me siyasî li îro li Sûriye ben bêjin şoreşa rojava tedbîrên xwe mezin hene ama evina têrê dikin têrê nakin Elbet ya herî mühim jî qedera siyasî a Kurdan e statû çawa were diyar kirin. Em viya ji mamoste fehîm bipirsin belkî jî agahî wî hene netewî wê me nas neke demên pêşme de statûya Kurdan wê çawa be mamoste tu heviyete heye ku netewî wî Kurdan nas bike kî me nas dike statû çawa tê tayin kirin em ê berê xwe nas bikin yani divê qeremolê de divê gengeşiyê divê aloziya mezin de eger deriyê sêmalka hê jî girtî be pirsgirêkên Kurdan mezin e bîskîdin birê Sema Bektaş axivî daxwaza alîkariyê kir wê alîkarî ji ku werin wê alîkarî ji Ewropayê biçe Başûrê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê jî divê derbasî Rojavayê Kurdistanê be lê em dê derin deriyê sêmalka hê jî girtiye ve nekirine divê navberê de tebasa ew ê kir edî rêya balafirê jî vebiye mamoste qamişlo balafirê ne wisa rêya balafirê ve nebiye di gelek aloziya rejim paş ve kişiye rast rejim ji qamişlo temamî derket balafirgeha qamişlo heta niha destê rejimê de bû niha xwe ya rast em bêjin heta niha balafirgeha Qamişlê ser daxwaza rêveberiya xweser di destê rejimê de bû çima ji bo hatûçiyî bêkirin ji ber ku resmiyetekî devleta Sûriye hebû lê piştî ku van 27 mijdarê vir de ew alozî dest pê kir û carekî din em bêjin bajarên Sûriyeyê ku yek ji dest derket û Esad lawaz bû mana mayîna wana wurtir hebû yani ji ber wê yekê em bêjin balafirgehê teslîm kirin bi rengekî yan jî şu gelekî wan jî li wir mane ew jî balkêşî mesela ciyê din gava HTŞ yan jî ew hêzên din dikevin evana berê xwe din Şamê heta ji wan tê direvin feqet li Rojavayê Kurdistanê nel dêre zorê nel Hesekî nel ciyê din nereviyane çima çünkü bawerî bi Kurdatînin zanin ku Kurd wê tiştekî bi serê wan neynin wê serê wan jê nekin wê wan nekujin wê wan qetil nekin yani alî însanî jî gelek bîme feqet divir de wekî bersîva pirsa te bêjim êdî tu hêz nikare pêşîl statûya Kurda bigire ew ne mimkün e dibe ku îro nebe sibe nebe du sibe be feqet divir de hêza herî mezin hêza Kurda bixuye Kurd divê bawerî bi hêza xwe bînin wekî mînakekî bêjim yani niha ji 2011 û vir de Tirkiye bi awayekî tund dijwariya Esad nake pekî piştî 27 mijdarê çi kirin do Hakan Fidan gel Blinken wezîrê derveyê welatiya Amerîkayê re diaxive çi teklîf jê re dibe zanî çi kiriye dibêje ku bila Esad û muxalîf di nav qewsê de dibêjin bi gotina wan yani çeteyên artêşa netewî ya Sûrî dibêjin ya çeteyên Tirkiye û her wiha Heyet Tehrîr Şam pêk ve rûnin
ji bo pêşeroja Sûriye gavan bavêjin yani bira li hev bikin ji bo Sûriye destûrekî bingehîn ya nû çêkin ji bo rêveberiya hikûmeta nû bi hev re gavên nû bavêjin Ji bo Sûriye perçe nebe. ji bo Sûriye perçe nebe. Dert li vir çi ye? Derdê esasî statûya Rojavayê Kurdistanê ye. Derdê esasî statûya Bakur Rojhilatê Sûriye ye. Naxwaze Kurd lûr di nav Ama rêveberên PYD jî rêveberên Kurdan ê Rojavayê Kurdistanê jî dixwazin yekparebûna axa Sûriye were parastin. tiştekî din. Ne heman çavî. Gava Kurd vê tişta dibêjin em hemû pêk ve. Hemû pêk hateyên Sûriye. Erî. Nabêjin Kurd derveyê viya yan jî Erebê, Şia, Sünnî li derveyê viya. Lê Türk ne wisa dikin? Türk dibêjin ku bira Kurd têde nebin. Awayekî eşkere dibêjin Kurd bira diya xwe nebînin. Serwiyekî mesela piştî ev alozî li Helebê dest pê kir û carekî din Heyet Tehrîr Şam ber bi pêş veçû ewil çi kirin? Hemû karobarê xwe berdan til Rifatê li Şehbayê êrişî Kurda kirin. Niha behsa çi dikin? Serê sibê de em diaxivin di berdamê de jî çend roj êrişî min bicê dikin. Ji bo çi êrişî min bicê dikin? Naxwazin herî kêm li Rojavayê Firatê yek ciyekî Kurda hebin. Lê Kurd li heyamê çi bersîvdan ji binê teqvayê ve dîsa derbasî aliyê Rojavayê Yani bu kurtasî Türkiye'de fikre eğer rejim hilweşe Suriye sedî sed perçe dibe statûya Kurdan mecbur tên askirin dixada nav Na netîde. duî warî de jî daxwazekî Kurdaya ez wî jî bîrin bîrate Sînem Muhammed li Amerîkayê her wiha berpirsî rêveberiya Xweser lûr bi awayekî eşkere daxwaz ku dibe di vî warî de jî peywendiyê me li gel hemû aliyan heye li Sûriye projeya me tenê projeya rêveberiya Xweserê ê ku ji bo pêşeroja Sûriye em dixwazin ev proje ji bo hemû Sûriye ji nû ve were ecbandin û bi hev re em ser vê pêvajiyê bixebtin. Bi rastî jî ji wê projeyê pêvtir tu projeyekî din tunê wê were wê astê neyê wê astê ew jî di rojên pêşî di zêdetir diyar bibe. Dilyar Cezîrî merheba bi xêratî. Dem baş ji bo te û heme mêvana serî de û heme temaşevanên Stêr TV. Gelek spas dikim. Em başiya te dixwazin, em başiya milletê xwe dixwazin, em li te guderî bikin ka çi agahî li berdestê te hene tu bi kîjan çavî li meseleyan dinêrî şîrovê te em merex dikin mamoste. Belê niha wekî me yani wekî xelkên Bakur û Rojhilatê Sûriye rastî geşedanên bilez hatin jiyan kirin piştî ku çeteyên En-Nusra Heyet Tehrîr Şam êrişî Helebê kirin. Divan guhertina de niha mamostefehîm jî behsa Kurda û destkeftiyê Kurda kirin. Gelê Kurd yê ku serkeşiya şoreşa Rojava Bakur Rojhilatê Sûriye dike ji her demê bêtir amade bû. Bi gelên herêmê re bi pêkhateyên din re ku destkeftînî mezin bi dest bixe. Niha heger em behsa girtina dêra zorê dikin, heger em behsa tekoşîna li dijî Daişê û parastina herêmê dikin, ew di encama ket û tekoşînekî mezin de hatiye kirin. Niha gelê Bakur û Rojhilatê Sûriye ne wek salên 2012 ne amade ne. Niha behsa mamoste yani Sînem Mihemed şekil ku çawa li Amerîka li deverên din hevdin dike. Berê mesela 2012 em nexwedî hêzekî diplomasî bûn. Ev dîtin belkî zehmet bûn ji bo me ku em sazî û dezgehên navdewletî bibînin. Niha asta herî jorê de yani ev wekî dibe destkeftî û destkeftiyekî mezin ji bo Kurda tarîx diplomasî de îro em dikarin qezen jî werbigirin. Te basa diplomasiyê kir hat bîra min ez te pirsim direkt. Belê kerem kir. Mazlûm Abdî İlham Ahmed hatine vexwendin hat piştrast kirin. Ew ê biçin Amerîkaya qesra spî koşka spî bibin mîvanê Trump gelo bîstê çile. Yani hatta daxuyaniyekî fermî dernekeve em xwe nikarin tiştekî zelal bêjin. Medya dijîtal niha bi hezarê nûçeyê tên belav kirin. Yani ez mînak bêjim do nûçeyek belav bû got qesedê li derayî dera girtiye. Yani em niha provokasyon gelek tên kirin. Ji ber wê em naxwazin her tiştekî li ser medya dijîtal tê parvekirin wekî nûçeyekî bigirin ev wê zirarê li me bike. Rastî jî ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriye ji bo destkeftiyê me niha ya girî em li ser erdê
ام چقی سیکاربن دستکفتیان خو پاریزن پاراستنا گلی خو سوگر بکن نها يعني بلكي ما مستخليل امجين روشة سوريا تزاني نها كرد نتني للشيخ مقصود اشرفيه وباكور رجلات سوريا حل نتني ها تدي بينجي حزار كرد العرن وتلحاصل هنا نها حمايه بتاع حزارا ولاتيه باي كرد هنا نها الجاين كردان لازقيه بتاع حزارا كرد جان للدرعايه كرد هنا نافا شامي اغل شيخ يعني بكره الشيخ مقصود هنا بحثي دكن يعني زور آبا وركن الدين بده حزارة كردان مليون كرد شام در دوراوي جيان دكن يعني إيه أم دليار جزيري مازوم عبدي دوه بيان كر كو ها راست ها بريا هن دوستان تكيليوان بهت شيره هي جبوها مسئله كو تبعستيكي اف تو چواد بيني اف وي فايده بده كردين ما الوان هرمان كوج زرار نبين ج بيجو مانها ريفابريا خسر فرمانداريا قصدش بو باراستنا قال حر تشديدك يعني نها دكيليا عند اخذن يعني دبلنا بريارا وان هي لهم بري مشهر بكن بريارا ما هي ام لهم بري وان شهر بكن حتى نها ام نهاتنا هم بري هف ديالوغا ما هي بتايبتي لسر حلبي اما بقاسي كتب عسكي لسر هرمين دنجي وديالوغ مينا كوت شيبه يعني بر بروبلمك جدي خياناك اما نها دما كمراي دبي حتى مجرد ديالوج شيء تنكر سوغر بك وغارانتي بغرياني ازميناك بيجم نها كروان داوي كوج هرمن الشهبه كانتونا الشهبه عفري دركتا نها وكي رهينه كرتنا يعني فازده حتى 20000 انسان رهينه كرتنا يعني شتين دولتها ترك جبهه النصره يعني هي التحرير الشام تشي شتين دي تربن شبركو فرق جداهي نابرا واند ام نابينن ام حكومه حم تش اف بالكيشه يعني هنكس فرقين خنابر اما تفرقين اخي نابر اري يعني دولتها ترك دخوازو نشان بده هيئه تحرير الشام جي وان شتي وي كل عفرينه ولا سريكانيه ولا كريسينه لباب وعزازن هرمن بري داغرتن جدان او جي بي سياسته كده مشاندن دي نهاش بو قدنا فرمانداري قصده يعني ريفابريا خسر هزاوي عسكريش روجا يكيدا فتح 1012 نتشتكينويا جبو كارساريه جبو ارامي واولكاريا قال اماده بحركه سيرجي بدو بسينه ورونه يعني حتى اب تشتكي اشكاريه تشتكي ننويا يعني نبرنويا جبو ريفابريا خسر اب مجاركي قرنوسا قال سوريا ببردا يعني تسبيك هجر حكومتها الشاميه قبول بكره بريفابريا خسر بدا وبستندا باور بك آزاد کرنا تباهی هرمن سوریه ین دست دولت ترک ده و پر حسابا اما او نکر اف هذا خوانين امريكا وعليا دنجي بيشن جبركو حكومتها شاميه باصرار ياخذ مثلا افجي بو سدام كو ايرو ام روشكي كريس روشكي براستي پر زحمت بيدريشيان لكن تبينن نها استند يعني بخوندن و ايكولينا مج روشا هيره يعني براستي ازدكارم بسرناوك يوهابي جميلو سوريا يكو تماشدك شيكوفت يعني براديغما يا ريبر ابو سر يعني هجر از ويت شما دبيجم اگر انسان اكبر اللي فيدا باشار باكور رجلات سوريا ببين تشاوا ملت بيشوازيا نيزي 150,000 كوتبرن كرد وعرب وإقاتين دن ينقوش الشعب وهرمين دن يدو داخوانيا فرميجي هتن قد حفت 1000 كس شتربي كردين للشعب أو عفرين يدمان جهشتنا هرمين ريبابريا خسر باور بكن از اشتكي از نمبالغتكن يعني سفربريه كينا نورمال اگر ملات وسا خودين ملات ترنكت يعني خودي تركتنا قل نبايا وريبابريا خسر لبرنقاب شويه و ثقوات نقاربو او بار راكرا اما ام بنارن ملات مالي خوفك حركس خودي دردك قبل جبو نتنج بو هرمين كرداز بجماع نتنج كوباني وجزير بو رقا و طبقه جي يعني ملات حركسك وخودي بان كوشبران دبينه وان بتجدك يعني اب جبو ويجي از وسرنا كميرو براديغما يعني تواد ديمقراطي سد كذا وتغنى ريا شارسريه او اب ي بلكي يل درب عليه تماشات ام دنافدنا ام دبينين يعني ام
اشیان دکن چه دبه بلا ببه چاوی من سر باکوری کردستان ماموسته مینا کو باکوری کردستان حتی نه که بنا و حرکت ایش مهنک زحمته ماموسته خلیل خمگین تو بمرای تو فکر من چه واد بینی اری از وقت گذارت کم نه یعنی از دبیجم چه دبه بلا ببه یعنی حمی ملت می روجاوی کردستان به کردی خو و عربی خو و عرب سر پیاجی از بیجم تیر ناکل هم بر دولت ترکیه حتی که ملت می باکور رانه به از تو چه واد بینی وی فکر من راست از فکرات از تبلی فکرات دبن مرو چه بکی گلوش بر وی اره از تبلی فکرات یعنی راست بیجه سر yani hem de kandının havalı az bu kutubara nekin. Hani ser var mesela göçkirine, göçberiye, valakırına heriman, ev tiştek kunaha beseri gelemel şehbaya hat, o in hatta naha vak naha vale bir yer gut. Belki nizika 20,000 insan in beter vak dili hatını girtin, vak rahine hatını girtin estevanda. باور بکه و هفته که مثلا از گلی که وانا نوا تکلیه دم یعنی گلی مرو خصمت مل ورا وندا yani ve bizim le yani hani fikri merserbe yani az despike da jiva mesela göçberi rast nabinin am duvarda hani şaşir mahal yani tedkhasem veger yana Afrin'e بله یعنی مذهب که و کاری و سیاستی کینگ دست بکرد یعنی موه شاشی کینگ دست بکرد 2018 دا دماغو جعفرین وکشیان پیوست بیکو چه دبه بلا ببه گرینگ گل و نکشی گل 300,000 انسان نزدیکا 350,000 انسان مالبات کرد چما گنده خو اوه خو تک بکن ورن بکن گوشبری لگورا من ترجیحا مرنه باشتر بجوه گوشبری چما عرضه خو والاده که جخوا دشمنه هم بر مجی وید خوازه یعنی خوازه که تو تجورا درخینه شاشبونه بری لورا دست بی گرپشرال سری کانیه و گرسپی دیسا و ساعت دوباره کرن بگو من دشمن جی دماغو به ایرشات بجمرات تشتکی وساده که ما مستخلل خمگین گوتنا خوشبیر نکه تشکرم آخره گوتنا خوشبیر نکه مسئله کی پر مهمه و پر سیمجی هبن آفرین جبرکو جارا یکم بو ایرشه کی وسا جدی پیک دهات لسر ملت کرد تجربه کردان جی کم بو دلیار جزیری بلکی مشغول کاریوی هم پر زیده سر اکران نگرن ما مستد دلیار گوتنی خواهی داوی ببیجم خاطرش تبخوازن بلکی تو جید چی پی خباتی خواهی روشنامه گریه بله نها ما مستد خلیل خمگین بحثا تدیب تپرسا باکور جکر از اجبوه جور دست بکم نها هيئة تحرير الشام يعني هشت جبهة النصرة ينابي تشد ببرابه تشدين داعش نجدانه دناب وان دلگوری بلگه و اثباتن که بلاب دبنجی بحزاران فرماندار و امیرین داعش دناب وان ده هن نهاد وان کلیان ام ده آخوین ده جبوه نتنه گلی باکوری کردستانی ده همان دمه ده گلی ترکیه اپوزیسیونا ترکیه برا باش بزانن اوه لسر ترکیه جی و لسر تواهی روجلاتا ناوین ببن بلا جبوه جی ایرو ارکا هر کسیه یعنی هر کسی که کتبشه از مروفم gerek li dijî vê sîstema çetewarî ku rojhilata navîn de bela bûye em dinarin êdî dewlet hildiweşin welat hildiweşin insan tên koçberkirin yani koçberkirinên komî em di sed sala bîsta de rastî ji bo mirovahiyê ev şermekî mezin e di vê dem salê de yani vê sed salê de em dinarin insan koçber dibin yani ji bo wê jî gelê Bakurê Kurdistanê gelê Tirkiye opozisyona Tirkiye bi taybet bira vê baş bizane ev wê demek din wê li serê Tirkiye jî bibin bela tiştê niha li serê Sûriyê tê wê heman tişt serê Tirkiye jî were ji ber ku planekî navdewletî ye ji bo wê rastî min dest pîskadî jî got min got netewa demokratîk isbat bûye ev sîstema herî baş a çareseriyê ji bo wê jî gerek
herkes ji bo wê tekoşîn bike û îro furset hatiye ku gelên herêmê bi yek destî hevdû bigirin û li dijî vê sîstema çetewarî ya ku AKP MHP serkêşiya wê dike serî hildin û berxwedanekî mezin nîşan bidin ji ber wê bera kes nebêj ez vê tiştê ku diqewime dûrim wê negihêjime wê derbasî mala min Mamoste hatu nîqaşekî nû vedikî sîstema demokratîk konfederasyon di şeriatê de heye tune nizanim çünkü ew hêza li hemberî me selefîstin. Vana dixwazin sîstema 1500 sal berî ya dewra Hezretî Muhammed pêkbînin ama ev sîstema ku em pêşniyaz dikin îro li Rojavayê Kurdistanê pêktê di şeriatê de çiqas heye tune belkî jî heye ez ji Mamoste fehîm jî niha lazekî din ez ê bipirsim. Şeriatê jî baş zane. Baş ez yani hûn destûr bidin me ez xatir ji we bixwazim. Gelek spas dikim Mamoste Dilyar. Da baş e gelek spas ji bo te ji bo Mamoste Fehîm û Mamoste Xelîl Xemgîn û serkeftinê ji bo. Mamoste Xelîl Xemgîn gotina xwe ji bîr neke Mamoste Dilyar mala te ava her hebî. Ez ê werim ser mesela Efrînê Mamoste Xelîl Xemgîn ama haqiqeten ev mesela lehevkirina bi hete şêra doh Mazlûm Abdî beyan kir. Diyaloga me heye me qismekî lehev kiriye li ser Helebê ama li ser bajarê dijî wê lêhevatin belkî jî heye. Tu vê lêhevatinê çawa dibînî û ev sîstema demokratîk konfederasyon ku li Rojavayê Kurdistanê pêk tê sîstema kanton, federasyon, her qewm millet bikaribe xwe bi xwe rêve bibe, rêvebiriyên herêmî. Ev di şeriatê de heye yani mirov dikare sibê du sibê rejîm wextê çû ev selefîst şeriat xwaz hatin مرو دکاره پیش نیاز شرایط خوازم بکه و سیستم دموکراتیک کنفدراسیون. تشتین کو تین آخافتن و تین کرن جهو جدایه. وقت مثال سروک هتشه جولانی چند دهانه درکت تلویزیون امریکایی CNN'ی. متماشکل. دور تشتین بالکشتی بجی یعنی او جولانیا کو اجی داخلی دیلیار جزیری دبیم اوجی راسته یعنی او منطقیت وان رخصتنان چجار ناگوهری یعنی جبوان her kesin kuvveti van nafkiri dijmine o sercekirine van ji meşruye khuzaiye meşruye yani Daişu El-Kaide şu vana hemu benge hakuji El-Kaide digret o bereve ekud van de juda bu İhvan-ı Müslümin bu. Evci hesabı şer'i çekdari netkir. Evci Erdoğan malavan kırakir. İhvan-ı Müslümin ji kırakir o hem yan bir renge ki. Modern bun. Kana be nerin enkivani liberal hebuydu. Nafkavse de bejim. Le fakat vana da tişteki dince pişti merv colani gudardı ki ve tişte lazım merv bini bir akı. Takiye bejin. Takiye rol dikin. Ev takiye çiye li Türkiye pişti hatına AKP'ye hat fam kirin. Avana takiye dikin. Fakat ali din ve ji dibe enviya bir nekin. Yani az düğü vali de dakhili Mamoste Xelîl jinabı mevt tişteki dilini dibêjin rastı. Xwezî terk nekirana Efrînê, xwezî devciyê xwe Kam Mamoste Xelîl Xemgîn bidin se ekran eşkere. Fakat divir de şer umrın tişteki dene yani kasada Mazlum Abdi doji bu eşkere kir erkameya yekemin parastına insanın meyin heremiye yani jibo yek insan jiyana xuş dest nede jiyana xuş dest nede emi de havuldan edebin art mühimtir millet yadın nuha 20,000 insan hatını dorpeçkirin li herema şehbayı ekwan dorpeçkiriyer bakuriyevan çeteyin devleta Türkiye li başurê wan jî heteşet bêjin ewin peki heteşet çima rêvenake madem li hevkirineke fakat lûrdi ji bo wan insanana ji wê xeterê derxin lazim e bawayekî behsa li hevkirinê jî bêkirin lêvatina bi heteşera li ser her du taxên Helebê ne ji bo ku YPG karibe li wê derê yani taxên Helebê jî eviya diyar e taxên Helebê dema beriya 2016 Halep de destê van çeteyan debûn dîsa jî net karîbûn wan her du taxa ji Kurda bigirin. Çünkü lûr niştecî bi 10 salan lûrin û dev ji taxa xwe bernadin.
به همو آوای وجی تدبیر خو گرتنه به هر جوری تدبیر خو گرتنه اگر ایریشی ور بکن وجبو همو آریان انجام کی خویناوی در خورته فقط لافکرین چیه گوتره امیریش ناکن فقط به آلی دندجی رهبریya خسر ya Rojavayê Kurdistanê heta niha herî kêm 200,000 insan gihandiye ciyê ewle. Yani ew 200,000 insan niha negihîşti bana ciyê ewle. O bibana dîl ya çeteyên devleta Türk û HTŞ ve garibana çi bikirana yani. Ama firqiyek heye mamoste. HTŞ tenê Heleb girt. Ew herema ku tu baskî Til Rifat, Şehba dibin kontrola çeteyên devleta Tirkiye û devleta Tirkiye de ye. Ê ku zirar dixwaze bide Kurda çeteyên devleta Tirkiye ne. Ev ÖSO, MÖSO dibêjin ewin. Eleqa wan bi HTŞ re zêde tune ye wisa dibêjin. HTŞ berpirsiyarî nagire. Heta tê gotin ew kesê ku ketine mala xwastine dizî bikin, xwastine malan bişêlînin jalî HTŞ ve hatine girtin. Tamam ew tê gotin. İnsanê ku niha serê insana jê dikin çeteyên girêdayî devleta Tirkiye ne. Ew li Şehbayê ne. Korîdora ku xwestin vekin derbasî Rojava bikin hemî aydê devleta Tirkiye ne. HTŞ dibêje vê rewşê de derdê me ku em Kurda bigire hemberî xwe serê wan jê kin tune ye. Belkî duê derê de diyalog çêbiye. Ya bahsa diyaloge tiştekidir. Yani diyalog lazım. Em nebêjin diyalog, em bêjin tekili, danüstendin. Em çi bêjin jî lazım e bêkirin. Di nav şer de lêbine yani wext zêde naxwazim bigirim ama ev mijarekî girîng e. Di nav şer de aliyê dijminê hev jî dikarin bi hev re danûstendina bikin. Eşxa dijminê hevin jî. Dijminê hevin jî dîsa danûstendin nav wan de çê dibe. Niha jî li vir tiştê ku Mazlum Abdî qal dike ji bo insan zêdetir ciyana xwe ji dest nedin. Fakat tiştekî din heye. Yani eger Esad di serî de Kurda gudar bikirana rêveberiya xwe ser gudar bikirana ve encamekî din derket bana hole. Lê piştî 20 heftê mijdarê encamekî din derket hole û lazim e gor vê encamê jî tedbîran bigirin. Ya din jî rêveberiya xwe ser ji niha ve ne. Teqrîben 2 mehberê amedekariya van rojana kiriye. Çünkü diyar bû wê Hindistana bêg kirin li wan dera. Ev ya ji alîkî din ve jî diyar bû. Çima agir ketibû Tirkiye jî. Baxçelî çima destê xwe dirê jî Kurda kir. Baxçelî ji wê rojê heta niha jî çima behsa pêvajoyekî din dike di nav qewsê de pêvajoya Baxçelî dibêjin. Yani jî Erdoğan çima piştgiriya vê yekê dike. Niha jî di aloziyê de me jî wan têk çiye. Gelo dijminatiya Tirka bikin, gelo Kurda bikin, yani gel Kurda tev bigerin. Jadna van hemiyadı hem ali siyasi ve hem ali diplomasi ve hem ali leşkeri ve dibe her tedbir var estendin. Her tiş tenaseri kubu şer çareser nabe ama şerci parasına insananji kasi embejin siyaset ve diplomasi mühime. Gotina Xelil Xemgîn nîvcoma bû di derbarê meseleyê Efrînê de mamoste Fehîm Işık jî di wê qenaatê de ye ku ya herî mühim ne parastina ji erd zêdetir parastina millet e. Tu nikarî milletekî di nava şer da bihêlî tam 5 û 8 rojan pir şerekî pir dijwar çêbû em herkes bûn şahid. Yek jî cara yekem bû herêmekî Kurdistanê dihate dagirkirin Rojava Kurdistanê jaliyê Tirkiye ve belki tecrübe Kurda jî kêm bû. Kerem ke gotina te nîvcoma bû temam ke mamoste Xelil Xemgîn. Na gaz minakavê bidim Gazayê li Filistînê Gazayê bi qasî herêma Efrînê jî nemezin. Yani herêma Efrînê biçûktir e. û ji heftê mijdara sala berê do heya nasalike şerkî mezin li wira dimeşe nîsîka milyonekî insan dûrdaye û İsraîlê gelekî xwast ku Gazayê vala bike. Ama milletê Filistînê erdê xwe bernedin. Yani eva mînak ki. Helbet yani wehşeta devleta İsraîl ser Filistîniya dike ne wek wehşeta devleta Tirkiye ku li hember Kurda dike. Yani Judayîk ew de heye rast e. İsraîlê dema ku êrişî ku derê bike Libnanê jî wisa kir.
بره ورا ملت هشیار دکه بره به بلاوکا بلاو دکه گازی ملت دکه دبیش بردر که از برا بومبا بکن نه اما تشتکی وسط سر دولتا ترکیه و شتین و اوه یعنی اخلاق کی وانه شر وسط تونه از وای گشکیت زانم لی yani terkirina erde xwa hewiyek ji şaşbûnên mezin ve deme bim me tevgera yani Kurda tevgera xwe siyasî çawa çêkirine hew gel heye tevger heye şervan hene yani beş bi beş ew heye ne dema ku herîmekê ve dikşe ew gel li ser ve axê ku nemîne te ve axê wenda bike di şertên Kurdistan de ez li hember yani Gotama mit tiştek ve şaşbînê dibînin di vir de dibînin me dibîn girînge di her şerkî de hema bi teqîna silahekê ve em erdê xevala nêlin li gora min tiştek ku nihal şihaba dibe bila ew gela li Efrînê piranî wan batana kuştin û neketina vê rezaleta hanayê ku bûye pirsgirêkekî herî mezin ku jiyana wan li serê wan bûye bela me hew nemirine kevin Efendim birine yani insan demek ki ciye dilive göçber dibe gelip tiştavında dike tiştek ku az orada şaşbine o luguramın yani 10,000 bar dikim nazda bu tevger azadiyeci daxyani kwan wasaji hay evet demin erxandini kosa çima be hema taqaduna silah kiran arde dmala khada bimil mala khalan ber düşman ev bike اوکی تمام مروه شهروان مروه سیاست مدار نظام هاو کسین کو جبو یعنی امحا کردن گرینگ وکشه وکشه اما جواک تاوی ملت تاوی وکشاندن او نه روشا داوی عفرینی چیه ما مستجبر کو تو جهرمی باشتر دزانی مثلا زوین خلکی مالو ملکی خلکی او خانین کو بسالانه تدا زاروکی خامزین کرنه او حقیقتا نها دست گوهراندنه چوابیه yani ne dest guhardın yani mesela mroveki li şahbayı be Jafrinê be li şahbayı dici 5 sala li kampanma anha ve yere mala xwe çuwere serî mesela yani yen kuvvet gerin en kuten kuştun yani yen kuten wandakirin yani yen ku qat tiştiknabin yani lugura ku agayen men yani na mesela musabıf kirin Kurd ve şerida na Kurdin düşman yani Kurdin ku aliye devleta Türkiye ketini ji bu anra kar dikin bu anra xabat dikin hani o aktifin dixabitin la Afrinê jin hawsay ev partiyen halek bu ve rexstinin qaşu partini به دولت ترک را وک انا کسی وانا دخابتن فعالیتی که وانا نال برهی اوه بیجی مثلا ما مستا فهم جی بحث کرد و جبو اوه یک مثلا بیم استاتیو کرده پرسیو حتی نه که اگر کوین او دریه اوه کرتیه یه سیمال کن vay hem gring ev yani vay kabul bıkın devlet Türk Kürden devlet Türkiye'ne o ev naha aktifin de seri da KDP naha hatta KDP hatta ki aktif bir devlet Türkiye'ye dakhabite hatta ni naha 2012 و بردا میزه بکن چه تشتی دولت Türkiye به سری روجاوا کری همو تشت پدکه کری دورپیچ کری وانجی دورپیچ کری گرتن کری کشتن کری وانجی کری yani tedbirci işareti yekci işareti niyeta baş eve madem ki avqasa Kurdin şahbay de fikre u leser Afrinê be devleta Türkiye lehev dike çima deriye semalka girti digre çima revena ki avqas alikari biçe derbasi rojave madem ki millet de fikre çima semalka deriyevi digre to basa vet ki bart سر Afrinê bijim mezeke bim göçberin ku dixwazin vegerin dixwazin herin Afrinê ji biçin malên xwe vegerin malên xwe qariş tiştekî nakin ez dixwazin vegerim mala xwe
naxwazim herin göçberiye ne? Ev işte var Kurdên Tirkan, Kurdên devleta Tirk ez wana rawsa dibêjin. Niha serê wan da jî ew heye saziyekî binavê saziya xêrxwaziya Barzanî şandin wira bi çetara dixebite, wana ra alîkarî dike. Navê Nemir Barzanî jî xerab kirin. Ew karê wana çi ye? Li ser çi dixebitin? Bizanibin kî ji vana fikrên wana ki bi PKK ra, bi PYD ra, bi YPG ra, acaba ki tekli wana hebune, kijan malbatên wanin, wana esir dikirin dibirin. Dixwazin wana teslim bistin. Yani tiştiki wisa xrej dikin. Raderin wa enekesi hani mize bi der kevin ser ragihandin tiştî wisa haber didin, mirov ji ber Kurdîtiya xwe vaşerin dikin. Yani بحثا اوی کر بحثا ستاتیو کردان از همه کردی و بیشن دست به که دا واجی بود باکور کردستان لباکور کردستان حیانی کو اف ملت را نبه سر لنگا اف ملت هلوست خواه نشان نده نه کس ستاتیو من است که نه ام دکلیم آرمانجی که چه دبی بلا به او گل گرینگ را به سر لنگا اونا او گل جبو فلسطینیا دکانن 200-300 هزار دیار بکری لباتمان رابن مشا چه بکن اما یک فلسطینی نه دولت ترک فلسطینن کو درا شرپزه درمن دخوازن بینه العفینه نشتاجی بکن جوانا را خانی گرتنه جوانا را جی گرتنه کام گرتنه سازین وانا نه فینانسر دکن تشتاب یعنی پروژه وصل ورد ماشینه هی کرد باکر هی او کرد هانه کوش بو قدسش بو فلسطین راد به سرخوا تو وقت نابینه یعنی گرینگ مروف وایب ج کردن باکر را بیجی یعنی کردن باکر کم بپرسن ام بگومان باکر شکک فهم بپرسن گل کی مزندک از وقت خواستم بیجم وقت تدبیر لهمبر شهر مامسته عینن وقت دما کوبانی ده روح کوبانی پرت باز کردن روح کی نتویه هفگرتنه هشار پرچین کردستان بو یک گلو آنها جبوکو دولت ترکیه ایرش نکسر روجاوی کردستانه ام دبینن حتی شو وقتی کت حلبه دولت ترک دبیجه تو کتی حلبه دوام که بر به روجاوا بشه اما حتی شو بری خدا شامه ویا شروعگرین ترک تلویزیون خدا دبیجن مفهوم نکریه حتی شو چما بر به من بچه و نچو نها هفته که دور لمن بچه گرتنه جسارت ناکن ایرش بکن جبرکو هتشه خو نیز ناکه درد هتشه جدای او خوازم چه شامه بگیرن اما چتین گریدای دولت ترکیه او اسو مسوند بیژن او هزمان تیر ناکه دولت ترکیه جی ایدی جی امریکا ترسه جی روسیا ترسه چه ترسه نزنم اما ویگاوی حرکتی که پر جدی تونه تنی توپاراند که ناسب دوسبه پر باوی که جدی وقت ایرش بکه وقت تدبیر ملت می باکور کردستانه ده کیجان شرطان داد قرار را بسر خواه yani tahlil acıver birasti zahmete çima bingê havî tune yani bingê havî heye tiştekî dene bingê havî heye lêl Bakurê Kurdistanê ev teqrîben 10 sale zextekî zulmekî mezin ser gelê Kurdê ye tiştek ku heta niha tê dîtin piştî berxudana Kobanî jî Bakurê Kurdistanê teslim nebû bi her şertê jî li dijî dewleta Tirk erka xwe bi cî anî bi rengekî berxudana xwe heta niha domand ev ya diyar e îro jî ez seddî sed pêqanîm ku gava bombeyek li Şehbayê diteqe ev bombe li Amedê jî li Agiriyê jî li Colemêrgê jî li dilê însana tê hîs kirin li hember vêyekê jî eger ew derfeta bibînin yek saniye jî li mala xwe namînin wê dijberiya xwe bi awayekî tund eşkere nîşan bidin yani tabi ev ya hissekî civakî ye
Ve çava juku biçirengi Rabı Serpiya ne diyare? Dema Kobani elvan derabum baş ve hestezanım. Brastici ev hestane teoperveri jinişka ve xunişanda hinek tişte dinci bandorlu bekir. Çıma ev tekliğin navbera kurda baş bu her vaha pişkiriye ki danıştandire ki navbera kurda da hebu o devlet Türk jiber heza kurdaji net kari bu embejim peşiyle hentiştan bigre. Le îro planekî din ya devleta Tirkiyeyê ji xwe serî de ji bo ew plana bi ser keve van tofanan li serê gelê Kurtîne. Fakat li hember vê yekê jî Bakurî jî, Rojavayî jî, Rojhilatî jî, Başûrî jî li hember vê yekê wekî Mamosta Xelîl xebgîn bêjim Kurdên yê bi devletan re ne. Kurdên bi xîret, Kurdên xwedî namus hemû wekî ev difikirin. Çi dibin birab bin. Yani ez wana parti jevena qetīrim. Çend rojiv gelek hevalên bi Parti Demokratîk Kurdistan re jî axivî be. Dilê wan qasî min dişewte. Dilê wan qasî te û qasî Mamosta Xelîl xemgîn dişewte. Lê feqet siyaseta sereke ya berjewendî perest tiştekî din, rengekî din tê meşandin. Yani Başûrî jî dijberiya girtina deriyê sêmalka dikin. Fakat nikarin vî deriya bidin vekirin. Fakat li hember vê yekê nikarin bimeşin deriyê sêmalka jî. Bertekekî wisa jî nikarin nîşan bidin. Yani evana tabi nabêna pêvajoyê de dibe ku biguhere fakat ê ku van tiştana hemû diyar bike qet guman tune seddî set berxudana esasî yal ciye. Yani eger Kobaniyê ew berxudana mezin tune bana باور که نه پشگیریا باکوری او قصد باندور دکر نجی امریکا دست به بمب بارانه دکر لیبنش دو و جمومین بجج دگوتم بیشم بقدینم جدو و آمده کاریه که پرمزن هست جبو چته ایریشی من بجه بکن پشتی کوان ایریشا دست بکرد بدیا جواکی ده درد که نه هاتیه سر راست کرنده بک کشاش بجی لی بالافرین نناس Çeteyin devleta Türk bombebaran kırdı. Hinek cihad edibejin ku Rusya'ya, hinek cihad edibejin ku Amerika'ya van çeteyen bombebaran kırıyor. Lej'aliden emledlerin sermin bir ceveji. Tu basa bombebarana derdora min biçid ki? Bombebarana çeteyin devleta Türk dikin. Tamam. Yani çeteyin devleta Türk hatiye bombebaran kırın. Dibejin balafırı. Dibe ku balafirên birov ya meclisa askeri ya min bice bijî. Fakat berxudanekî pir xurteye li hember wan çeteye. Çete nikarin yek gavekî jî pêşve biçin. Çete heta niha yek bi hıstek axa min bice negirtiye ew qas top û bombebaran û çete jî li dora wan qewimînin. Çima li wir berxudanekî heye, li wir hêzekî heye. Devce bernedane. Wekî yani ne müjarame esası biraz ne ebe fakat Kürt eğer derfetavan hebe garibin parastıra xubikin xu paş ve nakşinin fakat eğer ev derfet tünebe bimrina 7,000 Kurdaji parastın hinde veki emlivir dağıvın hesanına ez xwazim wê bêjim îro ez wara bêjim weke nûçeya deqeya dawî ez gihiştim wê qenatê ku Şam dikeve. Çima? Cara yekeme İranê biryar da balyozxaneya xwe ya li Şamê bigire û derkeve. İranê biryar da hemî hêzên xwe ên li ser xaka Sûriyê vekişîne. Ev biryar niha ketwe şanê. Wekî din tiştekî mühîm Rusya ku heta niha piştgirî dida Sûriyê bang li hemî hemwalatiyê xwe yê li Şamê kir. Acilen tamamı Suriye biterikinin, Şam'ı jî biterikinin ve gelen. Naha li başûrê Şam'ı rê hatiye girtin dera Swêdiye. Bakur rê hatiye girtin ancak balafirgeha Şam'ı tenê vekirî maye ancak hemwalatiyên Rusya İranê bi balafirê ancak dikarin derkevin. Sibê dusbê di nava vê heftede Şam dikare komple bikeve deste HTŞ yani hêzên muhalif.
yani ev anha îro diyar bû weke deqeya dawî jî mirov ev qenaate nikare bibe deqeya dawî ancak dikare nûçe be rast e nûçe hem İranê hem Rusya her du pişkirên Sûriye biryar dane ji Şamê derkevin ev êdî çawa tê fehm kirin keremkî Zêde du dirêj dekim yani bi rastî jî tiştên li wan dera diqewime diyar e piştî lawazbûna Esad ku ew tiştên ku tu niha wekî nûçeyên deqedawiyê dibêjî diyar bû ji xwe ji bîst heftê mijdarê û heta niha jî çi hewildanekî ciddî ya İran û Rusyayê çê nebû xwestin hin hewildanan bikin lê li hemberî wî jî ew bertekên ku hat nîşandayîn û her wiha revîna artêşa Sûriye jî wê derfeta nedan wan yani Rusya eşkere dibêje ew ku xwe nikaribe biparêze ez ê çima wan biparêzim problem ew e ji bo wî yani dîsa ez bînme ser me Kurda eger em xwe neparêzin kesek me naparêze ew ya jî lazim e em eşkere bizanibin eger îrol qadê şervanên Kurd berxwe nedin Amerîka bi tu awayî piştgiriya wan nake. Em dibînin dewletekî weke Sûriye li ber xwe neda Rusya xwe kişand kî li ber xwe neda herkes Mamoste Xelîl Xemgîn gotinê tê dawî em bigirin pir kêfxweş bûm ji bo tevlîbûna te sohbetekî me jî pir zû da bû çêne bû em te gotinê Ez jî gelek kêfxweş bûm hele bi nirxandinên Fehîm abê Fehîm erê ez gelek kêfxweş bûm ber ku ez wî tim dişopînim ez wî dişopînim rica dikim here bê mamoste gotinê min dawî taybetî ew gelê me niha goşber bûye spasiya gelê me ku li Reqayê li Rojhilat Bakur û Rojhilatê Sûriyê tevayê gelekî yani hem piştgirî hem tevayê seferber bûye rast em li vira yani li dervayê welat mirov gelekî dikane aqilmendiyê bike nizam şîreta bike nizam çi bike tiştên xwe bide axaftin lê rastî ne wisa em li dervayê welat em dikarin bêtir destê alîkariyê çawa zêde bikin em alîkarî çawa bikaribin bi saziyên xwe saziyên me wek heyva sor hîn bêtir em xalê bigirin û gel li vira Ewropê herî bêtir dikane aliyê madî da bibe alîkar ku va êşên gelê me hinekî jêra bibe derman gotina minî dawiye ji hew e ez dibêjim qey ku yani bila ew jî wek ber ku dilê min de heye sanki xebata me leşkerî siyasî tev ya Kurda li Rojavayê Kurdistanê yani li Sûriye sanki em pir zêde alî me însanî her heye ama em bêtir xwanî sanki eceba li gora wê ew dikirin li gora wê eyarê didin xwe girîngê tedbîrên zêde hebin tedbîrên ku çawa zêde ya hinek derin hinek girîng mirov berê bigire yani mesela ez dibêjim ew xeta ku ji bo şehaba bata vekirin ji aliyê min bicê ji aliyê tebqayê alî ser derhafê hetanî Helebê ew xeta girîng ji zû da bata ew kirin û mirov nehêşta dijmin bikete ora yani aliyê stratejî da girîng e sanki ew fikra me ku ew helwesta me bêtirî însanî bêtirî ew em tenê xwe diparêzin em cevê me li erdê tune ama derdora te tevê cenawerin edibî sanki divê alî da jî hîn bêtir divê şertên niha da ku Sûriyê dikeve ev şertinî pir giran hêdî Sûriyê tê perçekirin yani wê perçe bibe wê bi hev re bimîne çi bike girîng e em qedera xwe bi gelên din re bi borî stratejiya xwe bi borî paradigma û medayî berxwe girîng e em tedbîrên xwe zêdetir xort û mezintir em tiştên xwe nerin roja dawiyê herî dawiyan em nefikirin bimîne bila xwe çawa dibe pişran bikin berê hinek tiştina stratejîk em bifikirin yani heva dilê min de ez sanki tim gumana min ser wê yekê heye ku heta niha hinek evin em didin hinek
واندایین هم بدن ساکمش برویه که دیدن همو تماشاوانا و سلاو دکم سپاسیوات دکم مالاتیا و کیک فهمت تشتک دبیجی؟ ولی ماموستا خلیل خمگین افرینیه دلیو شوتیه دلیو همیاجی شوته هیویا ما کو اف سرکفتنا کنها بر به پیش و بچه و نه تنها سری خو افرینا بریندار سرکانی و گریسپی همو کردستان د چار پرچیان د آزاد ببه از باورم و آزاد ببه اما و کنگی نزانم فقط ev berxudana pîroz ya Kurdan ve peşil gelek tiştan bigre ve bibe sedemeki esası ya ve goestina roşlata navîn. Ez duê qenaat edeme. Ez spasiya ve her diya û mêvan. Gelek spas dikim ji bo tevlîbûna hemû mîvanên me we jî her hebin Xelîl Xemgîn fehîmişik. Niha weke encam ez du gotina bêjim paşê xatir ji temaşevana bixwazim em dibînin ku Şam ve bikeve dinava vê heftê de em dibînin ku wê hêzên selefîst ên hetêşê wê qismekî mezin ê Sûriyê dagir bikin bixin bin kontrola xwe li pişt van hêzan kî heye kî tune Amerîka İngîltere Qatar edî ew problema wan e ama tiştek heye sedî sede dewleta Tirkiye çav berdaye axa Rojavayê Kurdistanê ew bi min biçê dest pê bikin. Vê derê wezîfeyekî pir mezin dikeve ser Kurdê me ê Bakurê Kurdistanê û heçar perçeyên Kurdistanê. Di destê we de ye. Dewleta Tirkiye eger karibe min biçê dagir bike ev ji kêmasiya me ye. Ji kêmasiya me cesaret girtiye. Ji ber vê yekê çi dibe bila bibe min biç çima behsa min biçê dikim ji ber ku deriyê yekem yê ji bo bikeve Rojavayê Kurdistanê min biçe. Deverekî pir stratejîk e, pir girîng e. Ji ber vê yekê çi dibe bila bibe dibe ev herem were parastin. Êdî bi milyona radibin, êdî Tirkiye dibe dersa Tirkiye were dayîn. Xatirê we dem baş.